$5.000 tekin. $5.000 tekin gider. 5 yaşlarımda başlaganım. Barakasın bersin. Азыр мен Оштогу Жибек жол базарынын алдында турам. Бул жерде ар жекшемби күнү попугайлардын жана декоративдүү куштардын базары өчүрүлат. Бул жерге келген адамдар попугайларды белекке же үй шартында багуу үчүн алышат. Bugün ertemininde yaş öspürüm ballarını alıp, orazanı karmap, bugün jakşı mana bilen jakşı sodaklarız dep geldik. Jakşı bugünkü soda jakşı ertemininde. Bu yerge hazır Özgün'den kelet, Jallabat kelet, mana buna ülkemiz Jallabat'tan. Novqatdan keladi. Rustam akamiz bizning ustozimiz bo'ladi. Shuni yo'linda qilib hozir bitta papugayni oldim. Voy, esimni tanigandan beri shu Rustam akam bilan beradi. Voy, ustam. Yo'linda qilib chiroyli yuradi. Eng katta oqsoqolimiz Rustam aka bo'ladi. Hammasiga bir xil muomala qiladi. Qo'y ukamga beraman men. Barakasın bersin. Азыр биз Рустам Аксакалдын багында турабыз. Бул жерде 200ге жакын попугай куштары багылат. Рустам Аксакал 40 жылдан бери бул канаттууларды багып келет. Ал эми биз азыр Аксакалдын небереси Билал менен куштарга жем берип көрөлү. Бул жемдин ичинде эмнелер бар? Эки түрдүү семчка бар, сено бар. Bir күндө bir mal берилет. Анда эмесе жемди берип көрөлү. Papugaylardı azı ne vereyim götür bergemin öşül qarayık. 15 yaşlarımda başlaganım. Bir dostumga atası alıp bergen eken öşü kızıkı men dağı bir iki kılıp bakıp anan köýtüp anan çoğlarını aldım. Nerviler uspakoysa bolat. Bu yerde mektepler var. Baldarda alıp gelip köröymiz dedik. Kirgile edim. Kirip tonaşa kılıp çıkışıp ketedi şunday. Yüreğin sıkılıp açışadı baribir. Boqqaningga mehr tushib qoladi. O'lib qolsa joning achiydi. Papugaylardan ham bir-biriga mehribonlikni o'rganasan. Bular ham o'zi jub bo'lsa, tuxum qo'yib, kirib, ochib, bir kun eri boqadi, bir kun ayoli boqadi. Бул бактагы попугайлардын арасындагы эң өзгөчөсү кеш аттуу сүйлөгөн куш. Бул куш адамдын сөзүн так кайталап, кээде өзү да үн чыгарып, келген конокторду таң калтырып турат. 3-4 жаштан башталган эми кичинекей кезден бери ушул жерде ушунун ичинде өскөнбүз да. Чоң атамдан эми хобби десем болот да. Сомдон башталат. Ушуну кете берет, $5.000 тең. $5.000 тең кете берет.